Reka nangire mbabwira ko Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yasabye ibigo bya leta ko mu modoka nshya bizagura hagomba kubamo nibura 30% zikoresha amashanyarazi hagamijwe kugabanya ibyo kwishingikiriza kuri lisansi na mazutu ndetse no kugabanya imyuka ihumanya u Rwanda rwohereza mu kirere. Naho kandi urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ruri mu biganiro n'abahagarariye urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF bigamije kurebera hamwe imyiteguro yo kwakira inama y'abayobozi b'ibigo African CEO Forum 2026 igeze. Mu karere turakubwira ko Ububiligi bwahaye u Burundi drone 5,000 zo kwifashisha mu gutera u Rwanda. Naho kuwa 21 Mata 2026 ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwandagaje mu rubanza rwa Lieutenant General Fermon Yavi Ilunga ushinjwa gukorana na leta y'u Rwanda. Naho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiravugwaho gukaza ibitero nyuma y'iminsi mike leta ya Kinshasa na AFC M23 bivuye mu biganiro byatangaga icyizere mu Busuwisi. Mu gihugu cya Kenya, perezida w'iki gihugu William Samoei Ruto yasobanuye inkomoko y'izina Zakayo yahawe nk'akabyiniriro kubera igitutu yashyize ku baturage bakwa imisoro. Hanyuma kandi turaza kukubwira ko ibirwa bya Seychelles, Maurice ndetse na Madagascar byanze ko indege ya perezida Lai Ching-te wa Taiwan, uyu nguyu rero ni wa Taiwan nyine, yanze ko inyura mu kirere cyabyo asubika uruzinduko yari afite muri Eswatini kuri uyu wa 24 Mata 2026 no kwifatanya n'umwami Muswati wa gatatu kwizihiza imyaka 40 amaze ku butegetsi. Hanze Afrika turakubwira ko ubushakashatsi bw'ikigo gikora ubusesenguzi ku bijyanye n'abimukira cyo mu Budage cyagaragaje ko imibare y'abimukira batuye mu Burayi yiyongereyeho miliyoni 2.1 muri 2025 bituma bagera kuri miliyoni 64.3.